Alleluia, Gesù Cristo lumipad, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha, Kristan ya ro ai ngo jing knya, u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna, ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad, ula job ya kajing ya pat kajing im kat lanam laki layale, usim jing im unang sensyar im umi ubashaya, ula job tiao ya kajing ya. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad, ula job ya kajing ya. JINGPULE Banyngkong jong PETRUS kalenong basan dekat basan duk bekat sao kumju phi kisamla ko ngo ekiteman kisan aga jinga dei parama phi tepan pawe kajing soren namar ublei ulale ting eki basarong henrei eki basoren lesbon to pendam ya lade da kajing soren apo khti badan bor jong ublei kumta bundup kentiu yapi sajrong hakaya kababiang to berat hau ya kijing kuslai jong pi baro namar usumar sukhere pi to le tibriu batto sharai unong shon jong pi usoitan usang keleng kum using bakerhu uat banyo ngut ya uno to yang persya ya utriang hala kajingeng da kabakan mau bakakan hun ki para bangej kan sya kaju kajing jenjar keleng kaperthai ublai jong kajing ai baro ubala khot ya phi sya kaburom bom jukut jong u hau kris un penjanai daladi un pen scam un pen klan wat un seng nong rem ya phi ki balash sya syutom syipor hau kaburom bat kabor sansyar junom la junom amen ngathol kot sapi dausi banus yauba nganyo kum upara bayane hangne ngakentu bat ngasakhi bakane kalong kajinge basisya jong ublei to yang scam haka kabalang hababilon ya kabala jet lang bat phi ka ai kublei ya phi kumjuru MARKUS ukhon jonga to ya ai kublei markaliang kajing suk ya phi baro kibalong ha ukres ka katien jong utrai JINGPULE naga gospel jong MARKUS kalanong bakhat riu kadukot bakhat san hadu ba arpau ulaong haki kilait sa talak kaperthai patu yalap ya kubor babha haki jintau baro jar bangej marboyo baptisma un layim jar bamngej en pendram kine kidak kinyat senran ni kibangej haka kerteng jonga kin be no iki ksut kin kran ki kitien matamai lada kin ra iki pseng ni kin de ya kabi kanam pen Sngi iki kin bo iki kti haki bapang bat kito kin kot kran
Hadien butra Jesu ula ya keren bat ki lakiu syabeneng bula syong hakamon ublay. Kisenran gilaya leg yalap keleng sodong bat utrai ula trelang bat ki. Ula pen scam ya kajing yalap jongki dagi kamba ki babon. Ke gospel jong utrai.